Ibitero by'indege ziganjemo izitagira abapilote byongeye gusuka umuriro bisasu mu bice byano muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe. Ibyongeye gutuma umuhanda rwa M23 ndetse n'abayishyigikiye bongera gutabaza, ndetse abaturage baho bakomeza gutabaza amahanga bavuga yuko bakwiriye gukizwa izo ndege z'intambara ziganjemo izitagira abapilote ndetse na Sukhoi 25 zikomeje kugerageza gusenya ndetse by'umwihariko no kubangamira uburenganzira bw'abaturage. Uruhande rw'abaturage b'abanyamurenge bari ku ruhande rwa M23 byemezwa ko baherutse gukora urugendo mu mahoro, ariko kandi barimo gutanga ubutumwa bohereza amahanga basaba yuko izi ndege ziganjemwo izikomeje guhagurukira mu gihugu cy'u Burundi zakabaye zihagarara ndetse zikareka gukomeza gusuka umuriro bisasu muri ibice bigenzurwa n'uruhande rwa M23. Bibaye nyuma y'amagambo kandi umwe mu bategetsi bakomeye cyane ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo bamaze kugaruka hano mu mujyi wa Uvira, aherutse gushimangira yuko uruhande rwa leta ya Kongo rwifuza kongera by'umwihariko kwataka ndetse no gukomeza kwigerera ibice bigiye bitandukanye n'uburere bugiye butandukanye, yemwe akarashimangira ko gahunda yabo ariyo kongera kwisubiza ibice bigiye bitandukanye. Byemezwa ko kandi usibye ibitero byo mu kirere ndetse uyu munsi haje kuba indambushi ikomeye cyane, aho abasirikare biganjemwo abacancuro ndetse n'abandi basirikare basanzwe bakomeje kugerageza by'umwihariko gusatira ibice byiganjemwo ibikomeje kugenda bigaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo. Icyakora M23 nayishimangira ko itazatuza na gatoya mu gihe gikomeza kugaragara by'umwihariko ibikorwa bishaka kubangamira umutekano w'abaturage hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagaruka by'umwihariko ku rupfu rw'uyu muhungu wa Colonel Muammar Gaddafi uyobora igihugu cya Libya, aho hakomeje gukekwa ibihugu bigera muri 2 kuba ari byo bikomeje byaragize uruhare muri urwo rupfu. Ndagaruka kandi ku bitero by'Uburusiya byongeye kwibasira igihugu cya Ukraine. Mwese munyemera ayo makuru yo tugarukaho, ariko kandi reba munsi gatoya iyi video ahanditse subscribe niba ubwa mbere ugeze hano kugira ngo kandeho ubundi tubashe kugenda tubana 5 tanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ambushi yaje kugenda igaragara uyu munsi yongeye kwibasira ibirindiro by'umutwe wa 23 natwirwana muri Kivu y'Amajyepfo, ije yongera ku bindi bikorwa bya gisirikare bikomeje guca umutwe wa 23 utekereza mu buryo budasanzwe, haba ari gukoresha ibikoresho by'ubwirinzi biburinda ikirere harimo za radari zigezweho ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Ibi kandi bije binakurikira uburyo abaturage biganjemwo abo muri Kivu y'Amajyepfo baherutse gukora urugendo remere cyane bamagana ibitero by'indege zitagira abapilote nk'uko amakuru tugera bivuga. Ibitangazamakuru birimo nka Media Congo Akadomoneti birashimangira yuko mu masaha ya mu gitondo cyo kuri wa gatandatu igitero karundura cyongeye kwibasira ibirindiro by'umutwe wa 23 muri Kivu y'Amajyepfo, aho leta ya Kongo yongeye gushimangira amagambo aherutse gutangazwa by'umwihariko na Jacques Prussi, guverineri cyangwa iburamatari wa Kivu y'Amajyepfo, washimangiye ko ingabo za leta ya Kongo n'abazifasha bakomeje kugota ndetse no kugerageza kwigarurira ibice bigiye bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru tugera bivuga. Aya makuru kandi yongeye kugaragara ndetse no gushimangira uburyo n'intambara zikomeje guhindura isura. Icyakora twirwano ndetse na 23 bivuga yuko baje gutabara aho rwari rukomeye ndetse bakaza guhagarika iki gitero, ariko kandi ngo cyaba cyangije byinshi. Iki gitero kandi cyongeye kugaragara by'umwihariko kiyobowe n'abasirikare b'Abarundi FDNB, mu gihe igisirikare cy'u Burundi FDNB gikomeje gushyirwa kuri nimero ya mbere mu bisirikare bikomeje kugira uruhare muri iyi ntambara, yemwe no kuba igihugu cyabo Burundi gikomeje gutegurirwamo ibitero byiganjemo n'ibitero byo mu kirere. Ibikomeza gutuma abasesenguzi benshi bavuga yuko iyi ngiza impamvu nimero ya mbere ishaka kuzatuma umutwe wa 23 ugaba igitero mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo kwa gatanu hari ku itariki 6 by'umwihariko Ruhuma 2026 abanyamurenge batuye mu Minembwe bazindukiye mu rugendo rw'amahoro basaba amahanga rero kubarengera kubera ibitero bya drone ndetse by'umwihariko z'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kubarasa mu buryo budasanzwe. Bavuga ko kandi izo drone zikoreshwa n'ingabo zitandukanye zirimo iz'u Burundi, zirimo FARDC, zirimo FDLR ndetse n'abazarendo ndetse n'ingabo za Tanzania zishinzwe
zikorwa kugota abatuye mu Minembwe zigamije kubica ndetse no kwigarurira ibyo bice. Umwe mu bitabiriye ruriya rugendo yavuze ko kandi bibabaje kuba abanyamurenge baraswa umusubirizo nyamara nta muntu n'umwe bigeze bashozaho intambara, bakavuga yuko akagaka ari akarengane. Ati intego yacu ni ukugaragaza akababaro dufite, abantu bateraniye hano by'umwihariko n'abana, abasaza ndetse n'abagore, n'akababaro k'ibibazo byinshi twahuye nabyo, kuvuga ko rero umunyamurenge arimo kuraswa na drone abo by'umwihariko atarashoje intambara ku muntu uwo ari we wese ni ibintu bibabaje cyane. Twari tuzi ko rero drone zikoreshwa mu kurasa ibyigomeke byananiye isi, ariko abana b'abasivile nibo bakomeje kuraswa nazo hano muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu yakomeje agira ati mu ijoro ryakeye drone yarashe mu gace ka Gakenke irasa inzu yarimwo rero abana, niyo mpamvu dusaba amahanga kumenya ikibazo dufite, by'umwihariko hanabayeho rero gukuraho imiyoboro ya telefone network bigamije by'umwihariko kudukorera jenoside tukazima tutamenyekanye. FDLR, Maimai, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bose baratuzengurutse bagamije rero kudutsemba tukava kuri iyi si. Uyu munyamurenge yanagaragaje ko kandi bitumvikana impamvu we na bagenzi be bimwa amajambo bimwe ijambo bakicwa ijoro n'amanywa, abandi bose bakarebera ndetse na leta yabo ntigira ikivuga cyangwa se ikikoraho. Yanakomeje agira ati inzira z'indege by'umwihariko n'iz'ubutaka zarafunzwe, twari tumaze kubona amahoro mu gihe M23 yariyoboye, ariko kandi ubu ngubu ntitubona umunyu, ntitubona isabune, abantu bafungiwe rero by'umwihariko mu karere, nyamara amahanga agakomeza guceceka. Abo banyamurenge batabaje amahanga kandi mu gihe urugamba rukomeje, aho ingabo za twirwanaho ziyemeje kubarengera zikoresheje kugenzura agace ka Point Zero kari mu misozi ya Fizi. Aka gace gafite akamaro gakomeye cyane kuko rero ari isangano ry'amayira yerekeza mu bice bitandukanye birimo umujyi wa Uvira mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Mikenke ndetse na centre ya Minembwe mu burengerazuba ndetse na Fizi Baraka mu majyepfo. Nk'uko bigaragara amakuru yihuta cyane akomeza kugenda tugera, akomeza gushimangira yuko intambara ikomeje kugenda ihindura isura ndetse ikomeje kugenda ifata indi ntera, mu gihe bamwe rero mu bakomeje gukurikirana hafi ibera ku butaka bwa Kongo bavuga ko leta ya Kongo yari maze by'umwihariko kwirara mu gukoresha ibitero byo mu kirere, ariko ngo ishobora kuza guhura n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuba ibi bitero nabyo bidashobora kuba bizakomeza kugabwa mu gihe M23 yamaze gushimangira ubwirinzi bukomeye cyane. Ibihugu by'Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza bikomeje kuvugwaho by'umwihariko kugira uruhare mu rupfu rwa Saifa al-Islam Gaddafi, umuhungu wa Colonel Muammar Gaddafi wahoze ari perezida w'igihugu cya Libya. Kwa kabiri w'iki cyumweru nibwo Saifa yiciwe rero mu mujyi wa Zintana mbere yo gushyingurwa rero mu mujyi wa Bani Walida kwa gatanu tariki ya 6 Gashyantare 2026. Kugeza ubu ntiharamenyekana abishe barashe rero uriya mugabo wari ufite imyaka igera muri 53 y'amavuko. Ishyaka rye rivuga ko abagabo 4 bari bipfutse amasura ari bo rero n'undi bamwishe mu buryo bw'ubugwari, yungamo ko rero mbere yo kwicwa yabanje kugerageza rero kwirwanaho. Umunyamakuru w'Umwongereza witwa Afshini Latansi yavuze ko ibihugu by'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa bikekaho kuba ari byo rero biri inyuma y'urupfu rwa Islam Gaddafi, kuko rero byamubonaga nk'ushobora kunga abanyalibiya nyuma y'imyaka 15 yarashenywe n'ingabo za OTAN. Ati amasoko yacu ku butaka muri Libya yatubwiye ko rero bakeka ko ubutasi bw'Ubwongereza bwifashishije imitwe yaho mu kwica umugabo wafatwaga nk'ushobora kunga Libya nyuma y'imyaka 15 OTAN irashe Libya ikayigira igihugu byananiye kandi by'umwihariko mu gikorwa cyayo cyo kwica Muammar Gaddafi. Uyu munyamakuru kandi yanavuze ko Ubufaransa nabwo bushobora kuba buri inyuma, bunabiri inyuma. Ati tunazi ko Ubufaransa bufite inyungu zikomeye cyane muri Libya dushingiye ku nyandiko za Wikileaks. Tuzi ko rero mu mwaka wa 2011 Ubufaransa bwifuzaga kugira uruhare runini cyane mu musaruro wa peteroli ya Libya, kandi wahoze ari perezida Nicolas Sarkozy yari mu biganiro by'uko Ubufaransa bwagenerwa 35% by'umusaruro wa peteroli ya Libya. Uyu munyamakuru avuga ko kandi Saifa al-Islam Gaddafi yafatwaga na benshi nk'ushobora gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu muri Libya nyuma y'imyaka myinshi cyane kiriya gihugu cyugarijwe n'umutekano mukeya ndetse n'intambara z'urudasha.
kuri ubu kandi ubutasi bw'Uburusiya bwo buvuga ko uriya muhungu wa Gaddafi yishwe mu gihe Ubufaransa bwarimo rero butegura za kudeta muri Afurika mu rwego rwo kwihimura rero ku bategetsi banze rero gukorera mu kwaha kwabo. Raporo y'ubu butasi ivuga ko kandi Perezida Emmanuel Macron ashobora kuba yarafatiye by'umwihariko urugero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Nicolas Maduro wari usanzwe ari perezida wa Venezuela nawe wamaze gutabwa muri yombi asanzwe mu rugo iwe. Mbashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Twongere gusubira mu kanya turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa. Bifurije gukomeza kugira impagarike ndetse n'ubugingo. Mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane.